Om Swastiastu. Sani mangkin di tiang jagi ngicinin video pengajahan ngeninin indek materi bebelat badan lan cecimpedan. Tetujon sani jagi kepanggih nenten lian wantah melarapan antuk video pengajahan puniki para sisir preside nganalisis tur merediksi daging bebelat badan lan cecimpedan sane wenten ring wacana basa Bali antuk percaya diri. Kaping kalih puniki melarapan antuk video pengajahan puniki para sisir preside ngeripte dialog sane medaging bebelat badan lan cecimpedan tur mupulang antuk manah gegiat sane mengutamu. Inggih sane mangkin ngeninin indek materi pengajahan belat badan lan cecimpedan di tiang jagi nelataran. Bebelat badan inggih punika paribasa Bali sane persida keanggen ngelengutang basa sane medaging giing artos sujati lan artos paribasa. Contohnya nih, giing mewayang gadang, artos sujati kresne, artos paribasa tresne. Ini sekali contoh lengkare punike ngenten lian wantah iwayan mewayang gadang sareng luh sari sane dahat mau tamu. Ngelantur contoh kaping kalih indek giing punike enten lian wantah metaluh nyuh artos sujati tombong artos paribasa sombong. Nah yeneng lengkare sane jagi kodar puniki ibaglog sawireh ragane duweg meduwe pikayunan sekadi metaluh nyuh. Tadi punika indek secontohnya nih. Nah lianan punika wenten contoh paribasa sane lianan mecarang nyuh giingnya nih artos sujati papah artos paribasa ngepah. Contoh lengkaranya nih i gogi mecarang nyuh ngantosang timpalne ring taman kota. Inggih punika indek bebelat badan sane mangkin ngeninin indek cecimpedan. Cecimpedan inggih punika nenten lian wantah tebak-tebakan ring basa Bali. Sekali contoh, apa anak cerik ngurak gumi? Penyawisnya nih gangsing. Contoh sane lianan, apa anak cerik mecunguh liu? Penyawisnya nih manas. Apa anak cerik memate liu? Penyawisnya nih keranjang. Nah mungkin wenten contoh malih. Apa anak cerik utawi lipi gadang meroko? Baygon. Nih wantah sapunike pidaging video pengajahan puniki dumadak preside mowi gene tur preside mepi kena pinaka pemuput titiang sinep antuk para mesanti.
Om Santi, Santi, Santi. Om.